se novom videu na kanalu, lajkajte video, pretplatite se na kanal, puno mi znači. Eto, vidite, u današnjem videu predstavljam vam svoj pištolj. Kupio sam pištolj. Imamo ovdje i metke, ako vidite, to jest vidite sigurno imamo 100 komada metaka i imamo 3 granate. Znači, opremljeni smo za sve prilike i nepogode. Tako se morate i vi opremiti ako ste stariji od 18 godina. Znači, danas ću pokazati i objasniti šta je to plinski pištolj, za šta služi, kako ga možete kupiti, šta dobijete s njime, kakve metke koristiti, koji kalibar pištolja i tako dalje. Znači, ovo je pištolj plinski, kao što vidite, Zoraki 917 TD. Jer 2025. godina, kalibar 9 mm pak. To znači da je 9 mm promjer crna, a pak znači plinsko streljivo. Plinsko streljivo, znači imamo pištoljsko streljivo, to jest plinsko streljivo, imamo bojevo streljivo, to jest bojev metak. Plinsko streljivo nema zrno, dok pravo streljivo ima zrno. Vidite samo ovaj dio, to je zrno, dok to plinski metak nema. Vidite da drugačije izgleda pravi metak. Tako da, ovo nije bezopasno, ali ne može vas, ako u nekog ciljate, ne može vas ubiti. Zato ne ispaljuje zrno. Ovo je za Kalašnikov, odnosno 7.62. Ima zrno i cijela kapisla, dok ovo, to jest plinsko streljivo, ima samo, evo, to. Ima barut i ovdje je plastika gore. I kada udarna igla udari ovaj tu zlatni dio, ako vidite, samo pukne i čuje se prasak. Znači, imitacija pravog oružja. Znači, ovo je plašljivac, ovo se koristi za samoobranu, za plašenje ptica ili kao ja umjesto petarde. Da imam bolji doživljaj, neki bolji osjećaj, jer kad vi pucate iz pištolja, fantastično vam je osjećaj. Tko nije pucao ne zna. Imam ovdje 2 spremnika, jedan sam dobio sa pištoljem, jedan sam kupio ovako da imam odmah izmjenu. Kada kupite pištolj dobijete sa njim nekakvi kao koferčić, to je stvarno neka jadna plastika, ne može se to upraviti s ničim. Dobijete, znači, ovo za čišćenje cijevi, iako to nema cijev, zato je cijev probušena, to jest stavljena je opruga na sredinu cijev. I dobijete ovaj nastavak za ispaljivanje raketa. Da, možete i s njim ispaljivati rakete, signalne ili kako želite. Ovaj pištolj možete kupiti u bilo koju trgovinu koja prodaje oružje. Ne treba vam doslovno ništa. Trebate biti samo punoljetni, a oružje morate prijaviti u policijskoj postaji koja je na vašem području u roku od 8 dana, jer ako ne prijavite u roku od 8 dana, uzet će vam pištolj, doći će vam doma. Ako kupujete u trgovini, ako kupujete na crno, onda naravno ne prijavljujete zato jer nemate račun, nemate dokaz da ste to kupili legalno i tako dalje. Znači, sada ću vam pokazati kako se ovaj pištolj nastavlja i neke osnovne dijelove. Znači, krenete ovdje, povučete ovaj dio prema dolje, stavite navlaku u zadnji položaj i samo izvucite gore. I dobijemo, znači, 4 dijela pištolja. Imamo, znači, držku, to je nosač, imamo oprugu, imamo ovaj neki plinski dio, imamo ovaj poklopac pištolja. Znači, tu piše ime, ovdje piše serijski broj, pištolj može imati, vidite, znači, brojimo, spremnik je jedan dio, 2, 3, 4, 5, 6 dijelova. Dok pravi pištolj ima malo više dijelova zbog toga jer se skida i cijev. Rekao sam da ovaj pištolj nema cijev, to jest ima, ali je pregrađena. Vidite ovo unutra pregrađeno. Zbog toga jer ako netko ovo oružje plinsko zloupotrijebi i unutra stavi pravi metak, znači dolazi do pucanja oružja i može doći čak i do smrtne ozljede po osobu koja je pucala iz pištolja.
ovo to je udarna igla i idemo sad sastaviti pištolj. Prilikom sastavljanja pištolja ovaj dio stavimo u ovaj prednju stranu, uzmemo kućište, navučemo skroz od iza i pustimo. Vratimo u ovaj dio, to je to, repetiramo, pištolj radi, znači ovaj pištolj, držka je čvrsta plastika, a ostalo je željezo. Znači još jedan put, ovo nije igračka, ovo je smrtonosno, može vas ozlijediti, ne znam, ako pukne čahura i odleti vam u oko, gotovo. Ostali ste invalid za cijeli život, znači nemojte se zezati, nemojte uprijati prijatelje, znači morate poštovati 4 glavna pravila prilikom rukovanja s oružjem. To je da nikad ne držite prst na okidaču, nego izvan ovog okvira. Znači nikad ovako, nego izvan okvira. Nemojte ciljati ono što ne želite pucati. Uvijek morate biti sigurni šta je meta i šta je oko nje i svako oružje tretirajte kao da je napunjeno. Znači prst van, držite ovako. Hvat, pravilo hvat i držite ovako oružje. Desna ruka, to je dominantna ruka ovdje, ovako, i sa ovom rukom samo priljubite prste i stavite izvan ovog tu dijela da ovo ne pokosi prste. Šta je još bitno za ovaj pištolj? Ja mislim da je to, otprilike to. Ovaj pištolj nema nišane, to jest ima, ali pravi pištolj ima ovdje točkice dvije i ima točkicu ovdje, da se može lijepo nanišaniti i pucati. Znači nemojte ovo koristiti kao neku zezanci prema prijateljima, već kao za svoju uporabu u sigurnim uvjetima. Baratajte profesionalno, zato jer ako ovo kupujete, niko vas neće obučiti da vi morate tako i tako sa tim oružjem, već sami sebe obučavate. Pogledajte nekoliko videa na YouTube-u, educirajte se i to je to što vam ja imam za reći. Znači metke sam objasnio, u jednom pakovanju dolazi 50 komada, 50 komada metaka je 20 eura, kod mene barem, ne znam kako je kod vas. Imate dvije vrste metaka, imate samo, znači, ove glasne, koji su ovako zelenkasti, imate i one sa pepper sprayem, znači to je baš za samoobranu. Ako vas napada nožem, vi uzmete pištolj, repetirate, naravno nikad metak u cijevi, repetirate ga i bam bam. Izlete mu dakle nadražujuća tvar i on je odmah onemogućen. Zašto je ovaj pištolj opasan? Zato jer ako vi krenete prvi na nekog ovim pištoljem, ne znate da li druga osoba ima pravi pištolj, jer ovaj pištolj iz velike daljine vi ne možete precijeniti da li je on pravi, da li je plinski ili da li je to igračka. Jer kada netko ovo opere u vas, gotovo, vi ste, to je to, bye bye. Znači, ako idete, bolje pobjeći, nekad je bolje pobjeći ako vas neko napade. Dakle, to je bilo to od ovog pištolja. Ovo je samo recenzija. U nekom od sljedećih videa ćemo pucati. Pokazat ću ga vani. Pucat ćemo, znači, pojedinačno i rafalno. Kako se puca rafalno? Pa, na brzinu. Još jedna stvar, kako se puni spremnik sa mecima. Znači, vrlo jednostavno. Imate ovaj dio koji drži oprug. Pritisnete sa palcem lijeve ruke, to je slabije ruke, pritisnete ovaj dio prema dolje i sa drugom rukom gurate metak. Ništa preteško. Znači, treba vam samo neka praksa. Znači, kada punite spremnik 10-12 puta, to će vam biti bez problema. Znači, što više stavljate metaka u spremnik, to vam ide teže. U ovaj spremnik stane, znači, nekih 16 metaka plus jedan u cijevi, znači 17 metaka može biti u pištolju. Ja obično stavljam po 10, znate, jer tako mi je najprilagodnije, ne teretim oprugu, nemam problema sa time da će mi se možda nekad opruga puknut ili će se previše savinut pa neće gurat metak u cijev. Tako da uvijek stavim tako oko 10 komada
Vidite kako ovo sad izgleda. Ovdje imate rupicu. Ovo je 5, 10, 15. Prva rupica je 5 komada, druga je 10, treća 15. Kako vadimo metak van? Desnom, znači palcem samo ovako. Vidite ovo. Vidite samo idu van. Ništa teško. Eto ga, to je to od ovog videa. Lajkajte video, pretplatite se na kanal ako vam se sviđa ovakav kontent i sadržaj. Biće ovog puno, tek smo počeli, tako da pozdrav.